tukin jing hian chitiveng playground na Saikhamakawn FC te MPL ata na animbo sai na kan chimdo na thlir tu mi puite atira changa atop thleng milo en sakturin kan soma chau Sibay vek uya tuna hian Saikhamakawn FC assistant coach Sir Francis anay kanding dun meka sibay le sir. Sibay le. Tun ay day le MPL law tura hian inimbo sa ina sa to. Zun chulam pangatanghan tun thla ni som pangatanghan kan tran theya pathian khoi na zara cho lawin tun theng kan lakal theya kan bo sai na chu a tha thokatin ka sia. Chuan yan jing tin in practice tin nge in practice ta te men shil thengem. Allotment kan nei dani zirania a changin RZ lama te kan neya chuanin dar so jing daru te a changin dar so ma te allotment nei dani ziran mai kha Saikhamakawn FC MPL voi khat in khelna tur te ania takhanin ang mani zauna na satak in machondo na hata khanin soidu te nem ya hei avoi khatna tur ania ni tan chuanin chona thar te meu meya ta chuanin kan player te academy ne na ke ni as far as aizo sa football academy ne na in link kan nia ta chuanin kumdanga kan ti dan thenangin club te hei Saikhamakawn in hun tha te min lo pia bikin Saikhamakawn club chunga pol lo thu kan soi tak meu mewa ta chuanin ke ni na kan tumber chu football promote ania no pang jok te na hei ai sangan khen theina na thei top kan chho pui kha ke ni na kan tumber nia chu wangin kenya chon eng result po kan tok theya tuna po eng result po kan lo nei theya chu wai kan tan chuanin rabi thar zel ning ka hria long Saikhamakawn FC hi division number atangin abulchan puitu hi Sir Francis ania tuna MPL kan khen thechan hi ama hi ani pakhata chu min soi jaw theyangem e experience atang well Saikhamakawn FC nia abul tran tira tangin thei top kan chua pathian khongai na zara player te ma khwa te kan ngei to wangin ta chuanin third division te second division te ti han kan han champion na tuna MPL kan an khele don ania keima chuanin ka performance te khanin en chuanin sarsanga noya sarsanga na min zirtir na te sarsanga na assistant chon puya te chuta academy thlenga pon yang chu khatia ani hnuai kan zir theya wang te na hetiang din hun te thleng ve thei kan nia chuwan sarsang hne na po lom thu ka soi duwa chuanin tun MPL hi voi khatna ni chuang lawa keima tan chuanin heta soi tong khanin chon puya te assistant coach ten kan lom to a chuanin electric venga po head coach ang ten pathian khongai na zara hemi din hun chuta Saikhamakawn tuna assistant angin kan anom le theya heng wang hianin ka soile du pathian wang le sarsanga chu ka hen lom thu ka soi tak meu meu ni I hun hu tak min pe ka wangin kan loma ke ni Mizo football news te chu kan lom ema in ka jena tura duksana kan hlana cheu ke pa ga lom sarsang chi baile tun MPL le id tournament lo tura inim ba sai chan ni te min shil thengem tun thla zu ni som paruk khan kan chana mo kan sha chau angin Saikhamakawn FC hi MPL invite khat khelna turte ni a players indu ang te in la nei theiri lo mai theya khata khanin tuna in nei hanin ilung oi to kem in team balance te a cheto kin sha em lung oye kan duang thlap kan la discipline tha thu oi ka duwa kai chuan chu tuna hen kan nei mo chuwan a result ero kha chu ka soi thei lo wa malam thil ania wangin tuna kalung oi lutuk an performance an thun oi MPL ate kan be se na sang reng em ka relo kalangai to ngai lo tuna chuan nundan moi le tha mi zo tlangwal footballer ho an khosak zel dan turte football an khel to lo nuwa te mo an khel mek lai te a ranga an kal huna te pon om dan turte ei menar tha te kan la zirna sa chuwan a result ang chi tuna be se sang ang chi ka chu kala ngai to pham mi alo Sarsang hi kan sha chau angin Mizoram coach kan nei jinga kan coach ne chatber pol ani a Mizoram football tournament a chuan trophy alo cho kim to ni in kan sha khata khanin i trophy choi to te khan
ingai hlut ber min shit thengem trophy chu a hluvek a berom ngai lo a chan chu hei K3P sport te YMS section sport te po patling kan in tin oi mai ne kan trangania champion chakin mo chu vain eng trophy po ka hluveka e player te club lampang te thorim na te impact na wanga choi kan ne khang te chu van kai mani mi mala bada vak chi chumi chu ka choi chumi kum chon chumi khami wati do hi thangai lo team thil atang team atang chuak ve kan yawang hian mo atop na tan mizo players ten namdang players te kan tluk theilau chan nia ishiat nama experience changin min shit thengem nia helai hi chu college vengpa sar thlanga om se soi se dam chet chatin muang chet chatin han soi se chak om thina kan thiam lo kai ni chu soi mo ka soi fo to ni tukina pokha in ngai thla chak lo na ru khi kan nei thina player pakhat german han training Asian ho abikin kai nin ho hi kan that lo na chu atira hian engkim mai hi kan ril ru po chaka kan ti tha adik thina ma set arei tela top lama hen kan zu ji thin ti hiron hon ta voin thlenga chu ka pom thlapania chu wangin kan naute kan zirtir na hi tran hin ngai khop maya ni china ka soi chi kha a football technique mai pelama mental irilus ko dik siam sakhi kan mo phurna ko cha po hina tel na sakhop mai helai hi kan chak lo na sa ni mi zo hi chumo a soitam lo mai ang a ka soinol to wang hun then khata mo ihun lutak mi pek awangin lom thu kan soya mizo football news ten in kan lezel na tura du sakna kan hlana cham le kai po kalome